Ner malakan yamka nastin kontin baro ani lingwasame an wala shanka wal baro ka pay badak ron kina dangrawid yan dangrawid bakal bana lere me bana jelinga gwa ka jom shalat ka kui nantin kon atin dar shal nostan bargazal state te shi sal kem yadi diogono binay shonga dikel enemy shiyoko shikangun ka jari poda me ban right ka kwi salary issue ke yotin konan kapka ka joga na da no biya kwan ka queen quarmen be dere gwano dere video me dere link ko detin kon lat ko rudin dere kan aje go anu kan woni ajin dobo dan don ban man ban kula ngai kejen anda mandu sham ko snya me anu ruwasin gwasama mi jira mi jidid gwasama goro jeno jen dere subscribe kan Noor online tv channel ka youtube ka dere Noor online tv facebook page dere jogor dere follow akader shar bader jatobi ko de channel me dara kulu go wonyam anan ñu akane ko ken bana leer ban jeli ko do bu gade kon lig ni ja ka jomu chalat gwasme ka bana ling ka ku kuma selbe kem yadit te ka na te ka bon Northern Bargazal state to let ka legislative assembly ke let ka gwas ngoni take a joe mi be mi chikana lat ka kwitin kona lat korodian rewe dien kan masin ji ku kana jang ka sab ke mi yadi ko biya kula tika ngach kam dan le road tika right ka man ke unpaid government salaries yo kuma ta kan kamnetin konti la lat ram right gwasa me jen ran ngoni elo ma kermishal ga ma jangor kwan aja ramadan en shun ka kwi awel North County jen te ka remark michalat ke jo ma che queen pin ka jomo re weka sa Sudan kelio ne ka gwada la da jeje ke video chinetin wan shika benial ko tishka no mulat ka me wuda me mishalma jangor kwanya ajen tok de ke jen lode ban je kula ngaje no ngu munaka je no ba jora ba jilin ka jomo jer waja gwad mi mo tinna te ka kwermu tupke te ka ceremony mulatke te ka new commissioner misha kwanya ala kwera will North County jen gwasa dan en rojetin a will North County take Northern Bargazal state ajen gwada dan to ngwanatin mu right kamo eredul kana mo kero de jech message dan ci to kir le dan ci kam kume yala do wonena jen jowo me jaka je president Salva Kiir yadit yala do wonena siloma ka yala jojino wonena. He said he believed the government employee need to receive their salaries before political leaders can expect strong support from them during election. Ajenna ngada je gwan wonene. De kume da lat kenet contract la employees latin contract ko kume re wika so Sudan tin junkel ke kume dara ka kam salary ken. Aken queen quarry aken network. A ken queen quarka network ke kenanu we national election abalat ka chanka jandang rawi dero ka paiwero ronkin dangro jandang de bakel ki wud jangana me miler laran ngoni ka jen Bargazal ke nosen Bargazal yala da jojino nen me gwaye de president Salva Kiir me yadit ken kumede de ken yo de kan ka kon community kontila employees agende lade ka kamyo akan queen quarry akan network ngai kondi ala mishikene me a very important statement ko South Sudan ala rode kan tama ka jen queen quarry mabalat ka jeron kin dangro duka ron kin dangro bakal de content ko balat ka change dangro widero ka paiwero and general election ordinary people kinetin cheng kan lora bangre wika South Sudan tin sia kwar ka sia politician awa en jo lora bang eno na bi queen quarry ke ba queen quarry ba jalat wachi jenda de ni dial de kan move ke de kan kum jakob kan support awane dial konto gwasamo gor kan kwan mede kan shum ponjen latin kon lere kuma kanine tin kontin kwala jako bikan queen kwar bikan lat gor kan yo ko kan employees ke workers la lat tin ngai kan won akane da kon bi election bo bi wala
You know, me chaka kam yoken, what will happen to them? So again, ko kon lim gwase me, top ka jo me, ke lere me, again wood jang na morning. Kolat can enjoy by the way, she shui, ne dia shui kala talk, but te ne timo, she go ro deka bit. Jang na me ngai ga no, jang mo ga yo, kuma self ke me yadit, but still, all people they are facing the same problem, and they need solution from the government. Work and solution, kuma. Ngai kon di alen wonen. Me and ye key teacher go to you. A teacher need money to buy food. And point teacher point. A nurse need money to support a family. Doctor con le dual wal go can you. The day family can they can shop. Can I call a civil servant? A lot go can you ko they can dul ken dong juroneje there you there ka Yorkington. Could yenajin la transport dong we to be go to you. Gorka dul goro dong got take dul gorka got ku gorka you to York you can pin. A man to cocaine a content gorka. Mecha yo ki salaries chaka delay lo chaka ngun ka gwan bar ngai kon mala to ka latin kon let ka kuma can government workers we can demand no and come ka salary no and come ka yoko we need our money so na me mecha kan kuma jalalet ba kuma gije no kuma changa den menen yana taman kallara man jeron kan ideal ci kum janga jino shi ka takarek and me a issue mo goro ba je solve ko ma kalat kan ka kam you can salaries can receive a chaka delay to gwan no ba ngai kuma jeno kan ideality she can be participate during national elections ko chi drami mo mi chi jigor ka chi jiladika no shi de ko nyika bi lar no jin wer wi kwam nyok ke jin bi jina kwara na mo che de mto medo jena dan le roden tam am mi shit kana me jakan la dial ko chikan kum chikan banga so munyodo na me man latke ko ne right the chikala ordinary people keneti kondela lawmakers sakaraja ki latin continent ka kume ke jingone a kenene na ke report adien mi chikana lat gwas me bialin gwada roi wuda jalka me majangor kwaintin chikan wenena akana chine SPLM slogan ki SPLM malalar ke SPLM oye chine bilal chine bichol ngai kon SPLM oye jen edung political support mala Sudan People Liberation Movement la ja support kaja macha SPLM oye balu ja SPLM oye akana chine bemin kit amishit kana mo kon me expression mala yos ke in support ko chunga kel ka jen party mo a chekula do nena me kane kon kam yoko tell Michelle ke oye a jana pay the people first come and not come ke yoken bi akula raja no take a national election me bat ko kan ka kam sala niken ci gad jani ci gala jojo no de ci kan chunkel ke kum sab ke miyadi a jana me chane de kon la ta kam yoken de kan char ka kwite gaden and maybe de ga char ko de kan kum de kan support but kume mekan ka kam seller niken ka gwad me bar adob den de ran kulo shonga jom da kona lan shianga no ne te ka to wante bej lat ko din badung do cha gor no ba ka lat kume ko ngai kume jeno sha fail ka chi ne ko la citizen shi kan kum kan la trust so right now kume gor jeno dere trust dere je nyoko mo ko je in shit dere ko taxi da nyoko mo gor je kan ne ko de la workers ki lat ko kala da tie kane da kon bo kwanyirun kan family members en kon ko kon le jekane tin kon la lat mutal me jekane ngayen madan bu to kaka chikan yebu ko nyika chikan bi chonga yekel ko right now ka gwan ba cha palo shushken and then suddenly bi a no ite ka yotu bi akam ke bi akam ka ngojen kwa e kali jogno nena yana ko chikan kan yene kamsala ne ko shumene tama cho yene bi akulo ngun gwadran ci election ci bene bayo kulo press ke bayo lyak kan shine gor kan ngon yo ko tama mi ce jental mi chala SPLM moye de kono no te ka lat la rana tenika padial padwaro kirwon tele real mijeka kan wora jejero na shankurun wang we gwalat we ke duty we let kon der la der tin gor ke kum we kalat doka na lele mi teacher we bo ngi mi rami mum la nas ke doctor bo we dolwal
banad ba ko be patient bo care ke and then man yog lunchen gwani motel real become guard ke ka guard ke to dong te dul gora ka dul jena dong juro ni je patele mutup ke so mashit kana me gore teche yen kwala teche tam mekan yo kan ka ban ka gwa dana gor ke keje angum ba cham netin kon tin la jidwar gad gor ken kwak dul gore shite bong mutele yo gad buga bong bukan ga jigna nere kon tin la dul wal ki point patient panken gor ken wal mutele yo to kam ga ke what will happen nere kon jen botin we gon kon wuga letten gor ken transport la yo kon la to buka taxi the reality gor ga gandia ramai tani jen ga dul makana yorpin gor yo to beto ngai kon diale ka chanjan dangro wiro ka pai wero ronkin dangro yendangro bakken ba kuin kwana mo bajalat but kuin kwa right now right kon kuide en national election mene changan mi chaje schedule ke chalat ke jin chang mo take tun wanta kanal many america continue opposition leader fighting key opposition party shikan met ke kuma mo right ke sad ke miyadi chin wan shikarin linga ta mo right now ngai kon dial ni ke 2011 ni ko me kwa independent kwa jikshu mena ta metal national election mishalat so right now tina da no adobedien banawo nyam ka jamma misal we ke me yadi che goro bi mal pepe that's not a problem but question meant na tana tama pay the salary first and then we will talk about the national election give your opinion agenda lat ke ni to call a citizen ki ordinary people tin chingre we ka so Sudan na me da la je report dan go de nyaka ye ken an ban nyoje kana the report pe ta gamat bye bye